الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم أما بعد أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام في أشر الوصايا النبوية. سوف يدور موضوع هذه الخطبة إن شاء الله حول 20 وصية نبوية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo mara nando mo mara ɗimmo no mijorɗa fi allah wo haray himo lundi ɗum ɗon. juulay o ɓurnaɗo tagefo sallllahu alayhi wa sallam mo allahu o nuliri yurmede wonande tagefo ngon, kama qala ta'ala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. haray yewtere meɗen nden e o hutuba daɓɓoɗo bi isnillah ko yiloto ko wasiyeji nogay ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyino mofte maɓɓe ɗen ɓe fewtiniɗi e sahaba ɓen ha hewta enen ɗo ila yawmi an yarisa llahu l arda wa man alayha. haray ɗin wasiyeji nogay ko ɗin jantotoɗen ɗo fi ujalatin sari'a inchallahu li diqil waktu bi isnillahi taala. haray ɗi wasiyeji nogay ɗo ko ɗi ɓurnaɗo tagefo ngon wasiyino sahaba ɓen ɓe fewtiniɗi e sahaba ɓen ha hewta en enen ha ñande allah subhanahu wa taala roni leydi ndin e kala ko woni e hoore leydi ndin. ko honɗi woni ɗin wasiyeji? go'o awalan ittaqil maharima takun a abadan nas. wo ko ayyo julɗo wo rento e kala ko woni ko harmi kon a wonay ko an ɓuri rewde e yimɓe ɓen fof. goɗɗo ko woni rewde allah o ko woni rewde allah so rentaki ko harmi kon yo andu haray dewal makko ngal allah falaka. ko oɗo wonno wasiye aranon. saniyan wo irdi bima qasama allahu laka takun agna nnasi. woɗin mum ɗum yondinor weltor konko allah subhanahu wa taala ñawanma konko arsikuma yondinora ɗum ɗon a wonay ko an ɓuri alɗude e yimɓe ɓen fof. wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. arsike moɗon on ko dowga woni e kala konko foda ɗon ko allah jonnuma kon yondinor ɗum ɗon haray a heɓay ngalu ka nder wonkima. tati on wo ahsin ila jarika takun mu'mina. wo moƴƴo e kawtal mangal wo on say noon a wonay gomɗinɗo. kala neɗɗo bolotoɗo e kawtal muɗum yo andu imanu makko ngo timmari o sellari. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir. kala e moɗon laatiɗo no gomɗini allah no gomɗini ñalande sakkitinde fal yuhsin ila jari yo moƴƴo e kawtal makko ngal. nokkugoɓe maaki wo fala yusi jara wataw lorru kawtal makko ngal. kala heɓayɗo imanu timmuɗo o moƴƴoto e kawtal makko ngal. wo nayi on wo ar irdi binnasi ma tuhibbu li nafsik. wo yiɗa yimɓe ɓen konko yiɗanɗa hoore ma kon. tanki goɗɗo yiɓanari julɓe musidɓe makko ɓen konko yiɗani hoore makko yo andu imanu makko on o sellari haray o timmari. fi honɗu nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki la yuminu ahadukum goto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellungal hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ha tuma nde o yiɗani musidɗo makko on konko yiɗani hoore makko. wasiye jowaɓo on ma jeɗɗaɓo on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo kun fi duniya ka annaka garibun aw abiri sabil. wo wonu e hoore o aduna ɗo wastayi ko a tugarankejo, wastayi hara ko a koɗo wonɗo e feƴƴude aw abiri sabil ma wonɗo e taƴitude. sa yalti ka yaasi ɗo feruge no huɓɓi
yeru kunkun darotoɗa ɗon ha fevere on huɓɓa wo waɗir noon hakkille maɗen hoore o aduna andu ko a yahay ɗo joni a anda kadi ko honde tuma woni ko yahata ko saayi hombo yahata ko honno yarata ko nokku honto kadi woni ko yahata e ko honto kadi woni ko yahata kadi wo jonno woni o aduna ɗo wastayi ko a koɗo wa wonɗo e taƴitude laawol en fof sen habbike ɗo feeji ɗin no gasa ko ɗuuɗi o ko 1 minute ma 2 minutes maximum 3 minutes haray ɗi huɓɓi a feƴƴi wo waɗir hoore ma kadi ni e aduna on wo wasiye kadi hikkiɗo ɗon on nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wasiye jooɓo on wo iyaka wa kasratu dahik fa inna kasratu dahik tumitul qalbe wo mi rentinima hattirde rentingol wo e hebbingol jala kankita julɗo nayo jalu kankita ko yo moosu wo fi hon ɗum wono jala kankita ande ɗum ko warata ɓernde waray ɓernde julɗo nelaaɗo sallah alih sallam hiɓe jalayno ha ƴakkirɗe maɓɓe ɗe yaltita kono wona jala kankite ha feƴƴite fi hon ɗum allah no daaliga deftere makko falyadhaku galilan walyabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun haray koye on tigi hawri haray wasiye jowaɓo on nelaaɗo sallah alih sallam maaki wo da'a ma yuribuka ila ma la yuribu kala ko sikkitiɗa e muɗum no dagi ma no harmi wo terto ɗum ɗo yaha ka fellituɗa ɗon haray hino dagi si jilɓanima tun hande kadi wallin fof akhdari o ngo wi wo inil tabasa si jilɓi tun wo husila sawbu kollo haray concol fof haray hande kadi koyongol wuppe joni noon kala ko jilɓanma kon wo haray ko ya wallin yaha ka jilɓanama ton wasiye jeɗɗaɓo ɓeyni wo ittaqillaha haysuma konta woɓe torikema ɓe jeejima ya hulu allah nokku wo ka wonɗa e kala no wawɗa wonirde ko ya hulu allah hiɗa wawi suuɗade yimɓe ɓen kala ka wonɗa kono a wata suuɗade allah subhanahu wa taala allah no ƴelliti e dow ma nokku kala ka wonɗa eno wawɗa wonirde allah no himo sengo dow ma ɓeyni no wo ittaqillaha ɓe torikema ɓe jeejima hulu allah haysuma kunta nokku wo ka wonɗa wasiye jeɗɗaɓo watba i sayyi'atil hasana tamhuha woɓe torikema kadi ya jokkintin piiji bonɗi ɗin ɗi wonɗa e wadde ɗin piiji moƴƴi sabu fi hon ɗum moƴƴi ɗin ɗi montay bonɗi ɗin innal hasanatu yushibna sayyi'at si goɗɗo faggitike bakkatu o andi wondema pelleto o waɗi ko boni yo eto kadi o waɗa ko moƴƴi fi ko moƴƴi kon yo wawu montande mo hande kadi ko boni kon karama gojo goto o maaki wo an yo jiyaɗo hiɗa suuɗo waɗa bakkatuji hara hay goto andaɗi sina allah subhanahu wa taala wo o torikema kadi ya suuɗo waɗa moƴƴi hara hay goto andanarima nden moƴƴere ɗon sina on allahjo mo suuɗinoɗa waɗɗa bone yeeso mum suuɗo kadi waɗa konko moƴƴi hara ko andama wo ko allah fiyo yaforoyoma o bone mo waɗɗa yeeso makko saabu nde moƴƴere nde waɗɗa ɗo kadi yeeso makko si tawi ɗum ɗon feƴƴi wasiye hikkiɗo on ɗon wasiye jeetataɓo on wala yazalu lisanuka ratban bi zicrillah si tawi ko anduɗo wuuri mayay ngal ɗengal ma watangal seeru hingal loppi e jantagol inde allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ko daali fazkuruni azkurukum jantelan wowle fi an min kadi mi wowla e fi moɗon kalamo kojo goto o wi kanko nde o faala yo allah wowlu fi makko wo haray himo andi ko honde tuma ɓe landimo ko honno wo kala nde jantiɗa fi allah allah kadi jantoto fi maɗa kadi kala faalaɗo yo allah wowlu fi makko dowga hakkunde malaika ɓen an kadi wowlu fi allah haray noon wonayo seeru ɗengal mangal hingal loppi e jantagol inde allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zicrillah ala bi zicrillahi tatma'innu lqulub ɓen gomɗinɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen hiɗe deeƴira sabu jantagol inde allah ala ko wawata deeƴinde fondo wallina ɓernde goɗɗo ɓuri jantagol inde allah janto inde allah bimbi e kikiɗe fofango e artirango ko allah subahana wa taala wi allazina yadhkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim hiɓe dari ɓe janto inde allah hiɓe jooɗi ɓe janto inde allah hay si tawi hiɓe waali ɓe jantoto inde allah subhanahu wa taala fiyo allah subahana wa taala kadi janto fi maɓɓe si tawi ɗum ɗon feƴƴi wasiye hikkiɗo ɗon on ko honno ɓeyni wo ishad fi dunia yuhibbuka allah ruuɗo e o aduna woɗɗito e o aduna allah subhanahu wa taala yiɗete ko woni ruuɗagol e o aduna ko wona ya weltor ko yimɓe ɓe manta e makon hiɗa moƴƴi wona ya seytin ko yimɓe ɓen aybina e makon ko a bonɗo hara ya woni neɗɗo ruuɗiɗo wata weltorde kaari no moƴƴi kaari no moƴƴi kaari no moƴƴi
Allah walla ma hara hiɗa moƴƴi ka Allah kaari moƴƴa Allah walla ma hara ko yimɓe ɓen inni a moƴƴa kono an hiɗa moƴƴi hakkunde ma e Allah subhanahu wa taala oɗo woni ishad fi dunia ruuɗo e o aduna yuhibbuka Allah subhanahu wa taala o yiɗete si ɗum noon feƴƴi ishad fima inda nnas ruuɗo ko woni e juuɗe yimɓe ɓen kon yuhibbuka nnas wata miile wata faale fiingel gongel goɗɗo ko goɗɗo jogi sa ruuɗi kengel goɗɗo ngel yimɓe fen fof ɓe yiɗete goɗɗo seytinanima woosi a torike mo ñande ɓe ndaari Allah subhanahu wa taala ko wi Allah kanko o seytinayi si a toraki mo amma bani adama on sa toriki mo ñande ɓe ñande kanko o seytinayi ɓeɗo wonaɓe gotum ko honɗum noon haɗi toroɗa on neɗɗo tawata si a toraki mo o seytinayi sela toragol on neɗɗo sa toriki mo ñande ɓe ñande o seytinayi si ɗum noon feƴƴi o wi wo wasiye hikkiɗo ɗon on wo qul amantu billahi summa staqim wi'u min mi gomɗini Allah ñiiɓa e hoore muɗum ala konngol ko yeddodira ɓuri sellugol ngol konngol o somi inni amantu billah mi gomɗini Allah subhanahu wa taala mi tabita e hoore ɗum ɗon kadi ha ñande Allah waɗi ko saati kon wo ɗo hay e hunde ala ko wonma jirde ɗum ɗo goɗɗo ato landine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o in yeetolan konngol hara mi landitoyta ko hay e gooto ɓaawma ngol ɗon singol sellima ngol sella e laaɗo sallah alih sallam maaki qul wi'u amantu billah mi gomɗini o Allah jo bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata mo mara nando mo mara ɗimmo wo summa staqim ñiiɓa e hoore ɗum ɗo ko ɓe Allah subhanahu wa taala manti inna allazina qalu rabbuna Allah summa staqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun neɗɗo so tabiti e hoore ngol konngol ɗo nde mo maaya hara o sunaki ko acci aduna e ɓey ngureji haray kadi ka woni e yahude toon kadi himo renti wala hum wona ɓeɗo yahzanun woni ko sunoto e ko acci e ɓaduna wona ɓeɗo kay woni sunoto e ko tawoyta lakara yo Allah waɗu enge ɓen ɗo si ɗum noon feƴƴi wasiye hikkiɗo ɗon on wulaɗo sallallah alih sallam e maaki man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu kala e moɗo yiwɗo ko añini kon ka diina yo waylu ɗum ɗon si tawi ko lanɗo on yo waylir ɗum ɗon doole ɗen si tawi ko karamokojo on yo waylir ɗum ɗon waaja gongol si tawi ɗiɗo fof wawari marsude haray ko yo añuka ɓernde wa dhalika adafu l iman ko ɗum ɗo noon ɓuuri lowde e gomɗinal ngal fof ko tawata hande kadi a wawata ittude si wona ya añuka ɓernde sifa piiji ko wonɗe yiwde ka réseau sociaux ji hara hay hunde wawata la hawla lana wala quwwa si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sa sallam wasi e hikkiɗo ɗon on ɓe maaki khaliqin nasa bi huluqin hasan wo wondiri e yimɓe ɓen kadi hara ko jikku labaɗo jikku moƴƴo kadi wondirta e maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landano ko honɗum ɓurata naadoygol yimɓe ɓen aljanna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki aktharu ma yudkhilu nnasu ljanna taqwa llahi azza wa jalla wa husnul holgo ko kulol Allah e moƴƴugol jikku ɓe landa ko honɗum ɓurata naadoygol yimɓe ɓen kadi yiite jahannama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki allisanu wal farj wo ko ngal ɗengal e awra on e hadis goɓe maaki man yadmanu li ma bayna lihyehi wa ma bayna fakhzayhi admanu lahu ljanna wo ko homboye moɗon ƴettantalan garanti o waway aynugol konko woni hakkude ɗen toni makko ɗin ɗiɗi e hakkude buse makko ɗen ɗiɗi min kadi haray mi ƴettanimo garanti o naato e aljanna yo Allah wawnu e wawgol aynugol ɗin ɗo wasiye hikkiɗo ɗon on ɓe maaki ihfazillaha yahfazka reeno e Allah sa renike Allah tun Allah kadi renoto renete kadi renagol e Allah ngol ko wata o tawe ka o harmuma ɗon ka o haɗuma ɗon renagol e Allah ngol ko wata o manke ka o yamirma ɗon sa waɗi ɗiɗo Allah subhanahu wa taala kanko kadi o renete wasiye hikkiɗo ɗon ɓe wi wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wosi a toroto wo toro Allah subhanahu wa taala himo mari ko lannata sa ɗaɓɓira e ballal ɗaɓɓire Allah subhanahu wa taala ballal ko ɗum jangete ñande be ñande iyyaka na'budu ko antun Allah woni komin rewata wa iyyaka nasta'in ko antun kadi woni komin ɗaɓɓirta ballal sa wowlingol konngol ɗo no wata ɗaɓɓiroye goɗɗo ballal sina o wiyeteɗo Allah subhanahu wa taala haray noon oɗo ko ya ɗaɓɓirmo kanko ballal sa konki dambugal makko ngal tun o udditaygal wasiye hikkiɗo ɗon on ta'arraf ila llahi fi raha ya'rifuka fi shidda wo andi to Allah sanga a nawna andi to Allah sanga a mara susi andi to Allah sanga a sonjaki andi to Allah sanga ka weltiɗa ya'rifuka fi shidda si a noddoyimo tun kanko kadi sanga nawnuɗa sanga sonjiɗa sanga ɓittiɗa kanko kadi o anditete o innay miɗo hewno nanugol ko hito
ko ɗum heɓuno annabi yunus alayhi salam lawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun. Sina o hewnoɗo wullugol nodda men sanga tawata wala nder ngo ɓiƴo ɗo o wonayno ka nder reedu lingingin ɗo ila yawmil yabasun ha ñalande darga. kono nde o wiwno ka nder reedu lingingin ton niɓe tati niwre lingingin reedu lingingin niwro jemma on e niwre maayo ngon e nder ɗe niɓe ɗo fof goɗɗo heɓata soñdia heɓa ɓittende ɓuri ko annabajo ɗo heɓuno kon. kono nde o noddirno Allah o duwa ɗo la ilaha illa anta ala woreweteɗo e gonga nafa rewɗo lorda mo reware si wona an Allah hara ka ɓerde gawi subhanak laaɓal wodanima innino min kuntu mi latinoke min azalimin komi jeeyaɗo e toñuɓe mi toñi hoore an mi waɗi ko a yamirarinan mi acci ko yamirɗalan kon Allah mi torikema accanan Allah inni mi accanimo ko malayka ɓen fof intervenanimo wallimo o yalti ɗum ɗo kadi Allah nulitimo kadi ka yimɓe makko ɓen o wonti toon kay duuɓi temedere ɓe fof ɓe gomɗini kadi. joni noon ko ya andi to Allah sanga ka sattanma ɗon kanko kadi o anditama sanga ka newanima ɗon hande kadi. haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe wasiye hikkiɗo ɗon on ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki ittaqi da'watal mazlum ko ɗo woni 14 wo rento ko wiyete kon torare neɗɗo toñaɗo laysa baynahu wa bayna allahi hijab heedode ala hakkunde torare neɗɗo si o toñama e Allah heedo wa in kana kafiran haysi tawi non hara hina julɗo sa tewike pas a toñi goɗɗo haro hay hina o julɗo so wullitike ka Allah tun Allah intervene rentoɗon e ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe on ɗo no toña hoore mum no toña ɓeygure mum no toña musidal mum no toña bolonda mum no toña julɓe no won toña kadi ɗo wona julɓe ɗum ɗo fof wo ko ya rento ittaqi da'watal mazlum ne laaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki e hadisul qudusi o ini ya ibadi kono yo jiyaɓe an inni no min harramtu zulma ala nafsi mi harmini toñe e jaatiyam min Allah wa ja'altuhu mi waɗi ɗum baynakum hakkundeji moɗon kadi muharraman koko harmi fala tazalamu mi toñike on fof mi jeeji on watta on toñi nder ko ɗum no tawa e duwawji ɗi goɗɗo jangata bimbi nde himo yalta kam makko so inni bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah o ɓeyde ɗon allahumma inni auzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya to tawa muno mi hooli Allah nde mi majjata ma nde mi majjinte nde mi hoynata goɗɗo ma nde mi hoynete ma ɗum nde mi toñata ma nde mi toñete yo Allah dandu en toñude ma en toñade haray wasiye noga yon e sakkitiro on e laaɗo sallallah alih w sallam e maki la tahdab o wata seyti goɗɗo déplace no ka woɗɗi o wari ha ka nelaaɗo sallallah alih w sallam o yini nelaaɗo miɗo ari fiya wasiyolan ko ɗum pette addilan ɗo nelaaɗo daarimo ha nde ɓi lutti juuti ɓeyni la tahdab wata seyti ɓe deƴƴiti ɓe ɓeydari hay e hunde o yi nelaaɗo sallah alih w sallam faala ya ɓeydana nelaaɗo maki la tahdab wata seyti o tawi hino fanɗi konngol ngol o landitiɓe ka tammu nelaaɗo sallah sallam maki la tahdab wata seyti goɗɗo o waɗi ko Allah yiɗa yarlaki wo seytane foolimo o sangatuma nde o seytini fodde a seytinari harayɗa wawi contrôle de hoorema a suɗay ko wowla a suɓay kadi ko huwa si yeehi ha seytane ukkike on tigui o seytini hande kadi o wowlay ko ninsitoyta ma ɗum waɗa kuugal ngal o ninsitoyta toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah dande seytane foolude aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد أيها المسلمون كبدرني تخطب عن إن شاء الله كوكو فيوندي فيوندو كياسي كواسي ونندين إنفوميدي fewno mo be meɗen no mapude e hoore mum dolo koye ɗewlu koye woni ko watta kono ala hay goɗo sina himo jaarude lakkere malgré haray kilimji no huɓɓina piiji ɗin fof hino waɗa kono haray mo be no soñjude e hoore muɗum anditen ɗum ɗo ko adna gaani fewno ɗo ko gokkunni ko fandi o ɓuuri 1500 kilométre ma ɓuuri ɗum fof ka yarta 1500 ans no hakkunde men fewno e ngenage ko wulni ɗum ɗo o ɓe yo waɗu ko hakkille mum ñande goo ngenge yewtete nge addi ha fewno hoorema
yeru embere cuɓal ma embere sogonal. Jonnon nde ñande ko honno waɗoyta on tigi ɓornaki hay e hunde wona hay mora hun gara woni e ɓandu on tigi na paɗe woni ko wattiɗa a ɓornaki kadi a daroto ɗon duuɓi temedere riwayaji goo duuɓi temeɗɗe joyi 500 ans hara hiɗa dari e hoore ko dari ɗa ɗon kon kadi hiɗa rondi kala ko gollunoɗa foti hino moƴƴi foti hino boni haraɗa dari nden ñande ko nden ñalade Allah daali yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin fof ko nden ñande woni ko daroyto hara goto susta wulde kadi ko fi honno dare ɗon ha goto susta landade Allah ko fi honno darni men ɗo mo ɓeeno andi ko darni ɗum ɗo joni noon sa anditi ɗum ɗo a wattanayi hakkil gollana nde ñalade ɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en timmode moƴƴere allahumma la tufarrig hadha al-jam'u mubarak illa bi dhanbin maghfur وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ترك الله مربي انديجي فو يا الله يتامbe nawnu ben fop yo Allah on sellimbe maapi ben fop yo Allah on ittambe fati ben fop yo Allah on yurmebe toriki Allah marbe andeje sohlaaje bitteni fo ko wayi tude woko Allah yo Allah on ittambe yo Allah moƴƴinange do moƴƴinange ka meden yo Allah wadu barikije meden wadu barikije be ngureji meden yo Allah wadu bariki e ndeno kure meden do ittube sadakaji din fo fi sabilillah toriki Allah yo Allah yobbe ko buri moƴƴude jodde toriki Allah yo Allah hokkuɓe baraji ma hando Allah juulirta kay aljanna toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en koye julɓe yo Allah ƴettuti en koye gomɗinɓe yo Allah wurno en ha to gurna moƴƴani en yo Allah ƴettute ñande to ta'ala karaw moƴƴani en de ñande rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah.